Hello everyone, good morning and welcome back to my channel Mix Manai Journey. Pinia bangke nili ne pregnancy journey mate ne pregnancy story si asap so share jipu lapen nili kalingje bang asap so English asap so karbi ka mix tun jai bon se tami ne viewers tum ne phanam mane language bang problem video jipu si nili ning thelo lapen nili bangke aprang banake lang dum tang tum an bangke chini poje nili non bang nili pregnancy phase si dam bompu lapen non bangke nili 36 weeks pregnant lo lapen PPS symptoms ma ko PPC nili kisung ke doma mate kosong se ne journey ma atnutin asar pimartum se tame pregnancy journey bangke kapre do lapen symptoms ta belek do la so story bangke aru so dete karjuning kali athima pinso tum da episode ji lapen kachini nangji bangke la bangke akenang sot la sini li story bangke la puhenlo pregnancy ke 3 trimester do first 3 months abangke lage first trimester pulo second abangke lage second trimester pulo lapen third 3 months abangke lage third trimester pulo nili bangke non third trimester suli bomlo la si nili first trimester hut ke phase abangke angnim sikin kangni mun e nili bangke ajak to putiti adaplo te ching ok pititi ta hop nili bangela unset se hedi that means vomiting tendencies bang morning bang I don't feel anything I'm very fine morning hours bang ke se ta afternoon chodek lo pute laka hojom mun e lapen kichuta kho khoi hala sot nili bang lapen I used to carve for so many things. Ne haso fast food jo cheka mali sini hoso bangke momo ta cho titi ka ta momo chung tung titi la pen hala ake thor hedi pani puri ko hedi puchka hai hala ta chung tung titi hala ta nangwan titi cho titi lo inke ladan symptoms ke thin nai bang ni emotionally la dak bang lokhipur bang ni nowet ama don rap pusita che hello bing bing ha karbiang long se do et kalite bisanat se do et amasi hem ka ching tung bang li titi haso bang emotional breakdown do ti mood swing titi asap so bata asa imekri ke bang lo pini bisai mane emotional gym titi hali la son si do la pen second trimester next 3 months hot bangke I didn't feel anything I was completely fine nege mane haso bangke just waiting for my baby bump to grow hala so bangke ni mane perfectly fine kule chi puta choklo athima hala so bang asap so la ni rib saber hedi ni rib saber la so no asap so pulang to mane gas pot asap so pijik te jak do la bangke doctor nang than lo lang jon ber no pulo aphi bang ni so sedak la bangke la pen second trimester ho bangke jom ta problem ave happen anutin ta chethan titi la second trimester ho bangke baby moon period lo la so bangke you can travel you have the best pregnancy phase pasi ha so bangke pu hedi inke non third trimester tum kache thangnai asymptoms bangke sarpimar tum kache putiti ge ekeng ka kam oditi la pen ing thak pikji puji mane isi ka believe do oswat chuke bang lo le ka kang thak do titi la pen keng ke kan ta ho amoy ke su ta ho ni bangke ni moy ta so se ing thak teng thak the la pen hala ni keng ti kan la hai bang ta we pon se ta me isi bang do titi mane ipok ka di chokor jing titi la prang ko herabe ko mate kor jang ko la periods menstruation ke do le ipok chokor jing titi la ka alu so tum anta chini lo la sona symptoms bang se non bang ke do titi la si na je thanji pu ben la so video bang ke mane therak me mele sarpimar ta pregnancy alam che than vai pupon se tami ka che than ni ke nang so athima alu so tum se tami pinso tum se tami non bang ke la hai idea ke lo mi abang ke mane therak lang melo puja la hai bang che than se thedi ar lo alam an le che than et e pusi tami la basic an bang che than bang ke nilining hang na si ni YouTube channel la hin pen si nang tum phan la ni non la pregnancy journey la 3 trimester PPC ke phase ma and tum phan to share lo la pen pregnancy series non uthot video long leche tong thulo na asla bangke isia episode lo lamangta si jongsi nang lito makimi lang nili channel subscribe krelang lote subscribe ipo pusin ning thelo dumi thakme lapen kelang dunber nang support tum an thun phan sitame ningat long penchoro park piklo kardo dumi thakme see you in the next video thanks for watching bye bye